Kidam tang chiti ni phai krip horni Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Aquatera long Dokmuka lem salong BJP pen kache toidun bang krip ho bang phuk kangwai mate election kache patia long ke haidun bang krip ho atuma phan anika sampor phai trok sira chitim apor malom pen karcho mai ke pangni BJP Mahamaya Mondal Chunbang Babu Tiso Kachapem Phua Mai Long Aluhia Man Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Retising Hi La Pen EM Lunsing Teron Atum Pen Kiching Lok Mahamaya Constituency Angkang Kedo Kaprek Ajabang Atum Maya Long Chitong Dun Maya Long EM Lunsing Teron Pen Patir PC Lems Bang Phu Kangwai Mate Election Along Ke Haya Tumaphan Mira Tiluk La Pen Karbia Poho Pen Archopon Karcho asai patang de tapi EM Lunsing Teron pen amat si Lems Chairman la pen Vice Chairman amen kami pangdak pon. La sohut alang li EM Lunsing Teron pen Rup Singh Teron aphan Chairman ang hoy la pen Vice Chairman Ken Singh Singnar atuma phan si ang hoy pek ponlu. La solong kaprek abang pu kangwai mati election ke hay atum anta chedon dundu. Halapu Chairman Rup Singh Teron la pen Vice Chairman Ken Singh Singnar atum nang kepachini dona tingke nilitum bang krip ho phan Mondal Committee la pen shareholders la pen kaddu kawe atum nang kacherap nang kacheto dun pensi hai ponlu. La si ke wang jia por sita me ke claim ke damalong ke mi sen jia phan cherap cheto pon pami nang pusi pherang kya thingno nang pachini dun. Dokmuka ke damtang tarik ke ani Dokmuka lem salong election kacepati dun jadi tu Mondal Committee EM saratu kadu kawena sepatu dun pen itu bangkri kota hai lo lasi nili aprang sikela doan Dokmuka lem salong shareholder ke doan atum khanta ni pen suri kardom lo lasi kalang lo teman itu bangkri pong pen ini kan chairman arku ni pek lo Vice Chairman arku inut han pek lo Singnar Sangkop Ken Singnar sita ni ditum la bangkri po celang pet cingru pet irthe cingwai cingsai pet pen sini ditum la Dokmuka lem salong ini asaya mu maketeng nang la bang sini itu Karcho amai long amat si kewang jiani Dengaung Lems bang phu bang thi kangwai mate kilik along kapachedan dun jia phanta amen pangdak pondun alang li ke pangdak atengke kam sing timong sar sing kiling men sing inti babu be deben inti chandra timong sorot teron bidya sing rongpi rupta timong pi lapen rajen teron atumsi chedan dun poputa alang li EM Lunsing Teron pen pangdak pon cooperative land selection itu Bharatiya Party itu Mahamaya Dynasty Bank pen rekordan di walaupun bangkri ini ramai banget itu Bharatiya Janata Party bangkri kota cepai banget loh siapang si di shareholder makan di Keplong pen cukup wajib itu semua tapi alam itu akhir Jum'e pen mau bagi land selection tahun ini MP MLA election council election kita alam itu akhir Jum'e kita tahu orang di Gom lo tapi kita jadi Gom orang singa kita kita alam itu akhir Jum'e Gom di posisi itu tapi jika rompik lo alam itu shareholder kami itu bangkri ho ini jadi mana hai News Report Karbi Anglong Live